Let's pray. Eternal Father, we are gathered here this morning for one and only one reason: to worship the Lord. We wish and pray that may God, the Holy Spirit, come and teach us how. When we have worshipped you, pray that accept our worship as a gift from your children. This we pray and ask in Jesus' name. Amen. Number 115. Ngaka e kgolo e gaufi, praise. Ngaka e kgolo e gaufi, Jesu lo tlhomogi, o bua ka ona metsa, utlwa lentswe ja Jesu, o apela godimo, o mo rata le ke batho monate, o
nna fatshe nae. Re bua tate kolono, o apelwa godimo, o rata le ke batho, monate go opelwa. Jesu yo o sigo. A re rapeleng raetsho ko le godimo morena le mmoloki wa rona yo lorato re ya go leboga mo sabateng eno Jehova re go lebogela lerato la gago pabalo ya gago morena re lebogela segolobogolo yone mpho ya botshelo Jehova morena ga se ka bothale ja rona gore be re santse re balelwa mo batsheding morena mme ke ka mautelo bothoko a gago Jehova a wa ntšhafatsa moso le moso morena rara re phuthane gano morena go ta go reetsa molaetsa wa gago Jehova o tabong re o ga morena ka moruti wa rona Jehova re leboga gore bo re hile tshono ye ntate o mata otlhe mme Jehova ra re kanela moruti wa rona Matwete le moreri ka ene Jehova gape le ga gago morena ra re a molaetsa o tabong ba re o neela ba thuse gore e nna one molaetsa o tswang ko go wena ko le godimong ka sebele Jehova rara ke ba phetogo ya Motswedi gape le ga gago gore jaaka re tabo re editse molaetsa o Jehova bula dipelo le ditlhaloganyo tsa rona morena gore molaetsa o re hetole morena gore re kgone re ye go dira yone thomo yo o re hileng Jehova gonne o rile yang le lefatshe le re le efangele Jehova a re se ute molaetsa o hela Jehova go be go hella gone go ntate o mata otlhe moloko wa rona re lopa mo wa go boitshepo gore o rene mo tirelong ya gompieno tsaya taolo Jehova o ikgalaletse gareng ga rona morena mme rara ke lopela phuthago ya gago ka re ama mongwe le mongwe a bone Jehova ka mo go tshwanetseng ka ga go itseng wena Jehova gonne mathoki a rona ka go harologana wa itse morena re lopa re re ko bokhutong Jehova a leina la gago le tswalele le galelediwe mme ba rothe ba re ha le ba re tshelang le bone morena re bolokwe mogang ota ka maru a se le godimo Jehova e ke thapelo ya rona ka leina le le maatla leina le legolo la morena a rona Jesu Kriste amen. Happy Sabbath, church. Sabata yo molemo phuthego. Happy Sabbath, church. Sabata yo molemo phuthego. We would like to welcome the regular members as well as our visitors during this Sabbath Re worship. batla go la amogela ba ba tla mo kerekeng le ba re etetseng. Please feel free as we worship our Lord together, for this is the house of God. Gololesega jaaka re obamela modimo a rona ka re mo ntlong ya gagwe. At this moment, we are going to have the one who is going to present the Sabbath school talk, after which our deacons will collect the offerings. E ke nako ya gore go tle o tlang go ruta ka Sabata. Stewardship talk. Steward, they want to present the stewardship talk, please. Forward. Good morning, church. Dumela phuthego. The stewardship reading today is titled Croatia, Two Great Loves. Palo ya gompieno e bala e re Croatia, Two Great Loves. Croatia marata a mabedi a magolo. And it is derived from the book of Exodus 32, verse 21, E tswa mo lekwalong la Exodo. which reads, Everyone came E bala e re whose heart was stirred.
mo le monatla yo nneng pelo ya gagwe e ne a huduega and whose spirit was willing. o nneng mowa wa modimo le mo go ene. And they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting. Mme ba tlisa dineo tsa go aga tempele ya modimo For all its service and for the holy garments. le tsa diaparo tse di boitshepo. 11-year-old boy Joshua has two loves, God and his violin. Mosimane wa dingwaga tse 11 Joshua o ne o rata modimo mme o rata le seletso se violin. At school, Joshua tried to tell his friends about God, but they weren't interested. They were not interested. Joshua o na leka go ruta ditsala tsa gagwe ka modimo mme ba ne ba sena kgatlhego. When he learned about the vocational Bible school, Ha a ithuta ka sekole sone sa go ithuta ka Baebele, he invited his friends to attend. o ne a laletsa ditsala tsa gagwe go tla. Some seemed hesitant, but Joshua said, just come. Bangwe ba ne ba le maoto a tshupa mme Joshua o ne a ba kopa gore ba tle. Some of his friends attended the VBS. Ditsala tsa gagwe tse dingwe ba ne ba ya ko VBS. Mela, one girl, was so impressed that she told Joshua. One girl, Mela, was so impressed that she told Joshua. Mongwe wa ditsala tsa ga Joshua wa mosetsana o ne a kgatlhegile mo e leng gore o ne a raya Joshua a re, It's a miracle. There really is God. se ke dikgakgamatso tsa modimo e le ruri modimo o teng. He gave Mela a Bible Joshua o ne a neela Mela dikwalo tse di boitshepo and invited her parents to come and mme a join them laletsa at le church. batsadi ba gagwe go tla kerekeng. She joined the Pathfinder and her mom joined the women's ministry. Ba ne ba tsenelela mokgatlho wa Pathfinder mme mmaagwe ena a tsenelela mokgatlho wa women's ministry. One day, Joshua heard of a boy who was sick and had a brain tumor. Ka lengwe la matsatsi Joshua a utlwalela ka mosimane mongwe yo o neng a na le bokoa jwa boboko. But unfortunately, her parents couldn't afford to pay for the surgery. Ka go tlhoka lesego batsadi ba gagwe ba ne ba sena madi a go duelela kalafi. Joshua thought for a while and said, I know we can have a concert to raise money to help this boy. Joshua o ne a tswa ka mogopolo a re ke a itse re ka dira concert go godisa madi. Him and his friends organized everything. Ne le ditsala tsa gagwe ba ne ba rulaganya sengwe le sengwe. There were 15 young musicians. Go ne go na le batshameki ba diletso ba le 15. They asked the pastor to open the church for this concert. Ba ne ba kopa batsadi go bula concert ae. Soon, posters advertising the special concert were posted along the town. Mme go ne ga gasiwa taletso ya concert ae gongwe le gongwe. About 300 people came to the concert, and most whom had never been in Adventist church before. Matshwititshwiti a batho ba dipalo tsa 300 ba ne ba tla mo concerteng le ba neng ba itse ka lehoko la modimo. Joshua and his friends were delighted when they learned that their concert raised $1,300. Joshua le ditsala tsa gagwe ba ne ba tlala ka boitumelo ga ba utlwa go twe concert e irile madi a mantsi ala thata ka ntlha ya dipalo tse dintsi tsa batho ba neng ba tla. That's more than an average person in Croatia earns in a month. Madi a neng a godisitswe a ne a heta a motho wa Croatia a amogelang. They were happy that the money could help the boy to go through with this surgery. Ba ne ba itumetse gore madi a na thusa mosimane go bona kalafi a e tlhokang. Who knew that a boy and his violin could make such an impact for God? Ke mang yo na itse gore mosimanyana le seletso sa gagwe se ka dira dikgakgamatso tse. Giving faithfully to God through our talents and our
promise offerings helps people around the world, near and far. Ga re direla Modimo ka boikanyego, go thusa go diragatsa thato ya Modimo. God's message of love. Molaetsa wa Modimo wa lerato. Some for the first time, imagine what heaven will be like when we meet those who met Jesus just because we gave out of love. Okay. Imagine what will heaven be like when we meet people whom met Jesus just because we gave out of love. Ipotse gore go tla be go ntse yang hela ha o kopana le batho go le godimo ba ileng gore ba bolokilwe ka ntlha ya sekao le bopelontle jwa gago. Let us pray. A rapeleng. Our dear, kind, and loving Father, we pray that may you be with us, dear God. Help us to learn to give out of love and from the bottom of our hearts, dear God. Be with us during the rest of the day. In Jesus' name I pray, amen. Go tsaya dikabelo re tla opela number 79. Kgakala gaufi masimo, praise. Kgakala gaufi masimo, a nang le diako, go phatsima go daya one, di thabe mabale, morena romela barobi, rea gora pena, baromele go tsadiako, nako ya feta. Baromele ka makakela, le mo motshegare, fa letsatsi le apirimo, ba diphuthego morena romela barobi, rea ora pena, baromele go tsadiako, nako ya feta. Wena o rongwa ke Modimo, o phuthe diako, le godimo maitsebo e, o tla itumela, morena romela barobi, rea gora pela, baromele go tsadiako, nako ya feta. 73. Re bileditse dijo kgosi, gona gongwe batho ba gagwe, go tla nna jang tsala go lona, fa kgosi tsena. Mo ga kgosi tsena, fa kgosi tsena, go tla nna jang mo go rona, fa kgosi tsena. Diralo mo tlhogong ya gagwe, galalelong ya setseng batho, gore tla bona pono e ntle,
moraro a rona wa lerato ko legodimo Morena Moluki. Ra go leboga fa re lebogela mabogo a bileng Morena Moluki. Le lebogela le ona a sa bang rara a ene ditshogagatso Morena ra itse nako e tlang Morena o tla ba segogatsa. Jehova re ba mo go wena ka Jesu Kristo Morena ra rapela. Amen. Church, it's time for the introductions Ke nako ya dikitsiso, for the, kereke, or for the officers who are up front. go le itsisi botlhe ba ba hapela ga lona. The sister who gave the first prayer is the sister Matutura. Kgaitsedi a rona o re neetseng thapelo ya ntlha ke ene mme Matlhotlhola. The interpreter is Brother Lincoln Mwanei, Leina la me ke le motoloki ke Lincoln Moanei. and I'm Brother Sinkala. Mokaulengwe ke Brother Sinkala. I've been told not to introduce the preacher. Ke boleletse gore ke seka ka itsisi moreri wa rona gompieno. The preacher is going to introduce himself. Ka gore ene o tswile go le ikitsisi ka boena. Next, we are going to have the season of prayer, E ke nako ya thapelo. and the season of prayer will be followed by the children's story, Go tswa mo thapelong go tle be go tsena polelo e e lebaganeng le bana. and then we will have a special item by Sister Kawandera. E be re tla re neelwa Sister Kawandera. tle be re tla re attendiwa ke Sister Kaundela. After she has given that special item, the next person we are going to see is the preacher. Wa bohelo e tle be e le moruti wa rona. May God bless us all. Modimo a re segogatse ba botlhe. Nako e ntle ya thapelo, fa re ngotlile, re phuthegetse Jesu Moloki tsala, fa re tla ka tumelo, wa re sireletsa, a gomotso molapi, go se go nnate. Re a go leboga Modimo wa rona, re a go obamela ka ntlha ya gore go sego go nna teng. Re a go leboga Modimo wa rona o re bontshitse thabo ya letsatsi, not because of anything that we have done, but because of your mercy and grace. Lord, we want to glorify your holy name and we want to worship you, because what else can men do except to worship the Lord? I am praying this morning for true worship. Lord, I am praying in the name of Jesus for the Holy Spirit to come upon us, so that he can teach us and give us true worship, because we don't know how to worship you. Lord, we are very tired. Re nna re bua hela ka bo Abraham le bo Moshe all the time, how you have led them and how you have performed miracles in their times, as if we are talking about a dormant God, but you are not. The Bible says you do not change. Ha e le gore ga o hetoge Modimo, we are praying for the same experience this morning. We are praying for an encounter with the Lord they served, because we serve the same God. Father, we are praying for your presence, that you can come and heal us, because we are wounded. We need you more than we ever did in our time.
Ka gore malatsi a re tshelang mo go one are so evil. Busula ke molemo, molemo ke busula. Our children are confused. They don't know what to do. They are just confused. And we are confused as their parents. We are praying for your mercy this morning. Where else can we go? And be far away from your presence. There's nowhere we can go. We only know God we read about and heard about. The one who made the heavens and the earth and the streams of the waters. He spoke things into existence. We believe this morning that he is still able to do the things that he did then because he is the same God. The same God already arene. If we call upon his name in the time of trouble, he will deliver us and we will praise him. And for that reason, we are coming this morning. Modimo wa rona ka ditlhoko tsa rona. Ka phuthego ja go fa modimo wa rona. Re kgobegile marapo Jehova. Ga re thole re itse se re ka se dirang. Re rapella boutelo botlhoko ba gago mo mosong wa letsatsi. Go simolola hela ko malapeng a rona with the young children Jehova. Ba ba leng ko dikolong go ya go tse ditona Jehova. I am praying for healing. I am praying for mercy. I'm not talking about the physical healing only. I am praying for the spiritual healing because we are dead. We are praying for your mercy this morning, Jehovah, so that we are able to revive our own children. We pray for revival. Modimo wa rona, rapella basha ba ba leng mo gare ga rona. Go thomola pelo Jehova modimo wa rona gore e be re lebile bana ba ntse ka tsela entseng ba ntseng ka yone mo rena re rapella botsalano ba bone. Ga re ba lebile mo mathong a rona ba setse ba lekane gore nka bo bana le balekane ba bone. Modimo re rapella gore ba nne le bapadi Jehova modimo wa rona ba ba tla tshwaraganela tsela ya tumelo mmogo. Re a rapela ka leina la Morena Jesu Kriste le mata gore a ba ska ba nna desperate though. Mo ba ta helang Jehova ba tsa sengwe le sengwe sa ba ta se bonang. Re rapella batho ba ba na le poiho modimo Jehova gore ba se go hatse ka bone. Re a rapela Jehova ka leina la Morena Jesu Kriste le mata. Re rapella malapa otlhe Jehova modimo wa rona in a very special way, especially the fathers in the family. Ka gore ke bone modimo ba ba tshwanetseng go supa tsela. Jaanong ga ba sa itse tsela ba tla supa eng. Ke rapela gore may they look at Christ as their only strength and hope in the time that we are living in. Modimo wa rona, your mercy is not too far from us. Ke rapela gore o re neele the spirit of humility so that you can be close to us. Modimo wa rona, ke a go leboga. Ke a go leboga modimo because you are not far from hearing our prayers. Bible re bolella gore tsebe ya gago is not deaf that you cannot hear. Ebile ke a itse modimo wa rona gore you have heard, not because of the many words that I have said, but because you are God and you are able to do the things that no man can do. Because you are God and you are able in any way. Lord, I am praying for that. I am praying for that experience today in the name of Jesus. May we also be glad to be in the house of the Lord, like the psalmist. May we have this encounter and the experience that the characters that we always talk about had, because we are serving the same God. We thank you, Lord, for hearing this prayer and doing even great and mighty things that we do not know, because you are God and you are able. And I know you are going to do it for your name's sake. Not for my name, but for your name's sake. And I pray all this in the powerful name that has authority and power, the name of Jesus. Amen.
Amen. Father, we continue before your throne of grace to honor your name, dear Father. This moment, dear Lord, we want to pray for our visitors who came here today. Father, you ordained this moment for them to be here. And how we pray for a double portion of your blessings upon them, dear Lord. So that when they leave this place, may they say, indeed, you have been with the Lord. Father, we also pray for the children, dear Lord. It's Family Week of Prayer. Lord, we pray for these children. They all belong to different families. Some come from families where there are couples. Some come from single parent families. Some come from child-led families. Father, we remember them that you may be with them. Father, we pray that these children, may they be a blessing unto their family members. We pray, Father, that as parents, as guardians, are training them in the way they should go. Lord, how I pray that may your Holy Spirit instill the message in their hearts, so that when they are old, they will not depart from the way. Father, we continue also to pray for those who have been mentioned that they are not well. Father, we pray that this moment, please visit them. We pray for your healing power because you are our healer. There's nowhere we can run to except we run unto you, Father. Father, we pray that this moment be with them and touch them. Those who are taking care of them, give them strength and give them power and help them to encourage them. And we pray for a healing, but not in accordance to your will, but your will be done. Thank you, Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. Babaratan Jesu ke majana atokeka barati bakwe. Jaganale timuso siralo sahahe patapati mabunte siralo sahahe. Good morning, boys and girls. Dumelang bonnana. Okay, we'll try this after we pray. Let us pray. Our dear and Heavenly Father, we thank you for this day, Lord Father. We thank you for everything you've done for us. Thank you for waking us up in the morning. Please help us learn something valuable from the story. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you. Hello, boys and girls. Dumela bonnana. Okay. Dumela I can bonnana. see those who didn't answer, okay? I know what's going to happen after church. You know I can. Yeah. Should we try one more time? Hi, boys and girls. I like that. How are we today? Looks like we didn't eat anything today, did we? No. Yeah, I can understand. I didn't eat anything either today. I'm a little hungry. Speaking of food, what are your favorite foods? What do you? Porridge, Ooh, I like that one too. Paleche. With what? rice, Paleche and rice. Oh, that's an interesting combination. Okay. noodles, pizza, I like that one. Yeah. fried chicken. Hey, five. Hey. My language. Okay. But today I have this young man here, our Pathfinder captain. You know him, right? We're going to test his skills on how, if he knows how to make a cake. They don't need a translator.
I get le utlwa sekgowa bonnana. Right. So tell me, guys, what are some of the ingredients that we put in when we make a cake? I want somebody who has not answered at all. Yes. Flour. Aha. Okay. Let me see if I have some flour in here. Just hold on 1 second. Okay. So Mpo is going to be our cake guy today. You can take that out. So somebody said flour, right? I think I found some flour, eh? That looks nice, right? Flour. There we go. Mpo, didn't they say flour? Why are they looking at us strange? What else do we put inside a cake? You can just shout it out. It's okay. Salt? I think I might have some salt somewhere. Mpo, do we have salt? How about what else? Okay, looks like we forgot the salt today. Just shout it out. Yeah. Eggs. I think, yeah, he brought an egg. Look at that. Okay. What else do we have? He's gonna put in the egg. Look at, he's not even, just throw it in there. It doesn't matter. Just mix it up. Captain really doesn't know how to make a cake, eh? What else do, yeah. Sugar. You know what? Instead of sugar, I think I have some sweet somewhere. That works, right? I mean, it's gonna still be sweet. We just throw that in there, right? Mix it up. What else, guys? Cake yalo na heletse. I'm sorry, what? Food color. This guy is a chef. Food coloring. Okay. Instead of food coloring, I guess I got some colorless one that we can throw in there, right? Yeah, just throw a little bit of water. I don't know what. Oh, it's coming up real nice. Who's ready to taste this cake? Whose house can we bake it at? No, for real, guys. We gotta bake it at your house. Oh, thank you, baby girl. We're gonna bake this cake at your house, and you're gonna taste it, eh? But guys, is this thing something that we can eat? Why? The ingredients are very wrong, right? Now, guess what? What is this in my hand? What is this? Ke tshwere mo lebogong la bonnana. Oh, it's upside down. My bad. What is this? I can't hear you. What is this, guys? Exactly. Now, this Bible that you see here, God has given us all the ingredients that we need in order to be the best boys and girls ever. I get it. Bible e tshwere sengwe le sengwe se re se tlhokang gore re nne bana ba re tshwanetseng go nna bone. Don't be like Captain Mpo here who mixes and does his own stuff and he's getting the wrong ingredients and he thinks he can come up with the best cake ever. It's not going to work. Se ka ra tshwana le Mpho ha o tlhakatlhakanyang dilo hela a sa tsenye dilo tse di tshwanetseng. Ha ke ga bereka. Guys, that is why every morning when you wake up, you pray and you read the Bible because this is the best instruction book that you can have. Amen. Ke So ka let me mo see. phakela le phakela ha o tsoga o tshwanetse gore o rapele o bo bala Bible. Let me see the hands of those who say, Teacher Ruth, from now on, I'm going to try my best. When I wake up, I'm going to make sure that I open my Bible and see what instructions God has for me, and I'm going to pray. Let me see those hands, boys and girls. Church, what do we say to these hands? Amen. Amen. Thank you very much, boys and girls. We can go back to our seats, but before we do that, we'll get one more person to pray for us, okay? Ke mo Who tla wants to rapelang. pray? You're volunteering somebody else? You can come. Come, baby. Come. Thank you, Lord, for this day that you have given us and protect us in church and home. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, guys. We can go back to our seats.
We loved your story, yes we did. We thank you, yes we do. So don't forget to come again, to come again. Oh yes, to tell us more. We loved your story, yes we do. We thank you, yes we do. So don't forget to come again, to come again. Oh yes. Dumelang Putego. As we are as we are starting the family week of prayer, we just ask the Lord to be amongst us and to help us to remember to welcome Him in our families every day. Jaaka re ipaakanyetsa beke ya thapelo, a re kope Modimo gore a nne le rona. The sweetest type of heaven is the home where the Lord abides. You souls and gentle words from all who dwell inside. If we will give our lives in service to the King of Kings, we will be part of that heavenly family where Jesus reigns supreme. It's a long, long road we're walking, and the way is often dark. Families all around us are falling apart. The object of sudden strength, the target of his hate. We must come to Jesus before it's too late. The sweetest type of heaven is the home where the Lord abides. Pure thoughts and gentle words from all who dwell inside. If we will give our lives in service to the King of Kings, we will be part of that heavenly family where Jesus reigns supreme. Our Savior, He has promised that He will be our guide. Open up our homes to Him, and within He'll abide. He's the Father of all families, the priest of every home. Ask if He will guide you, and you'll never be alone. The sweetest type of heaven is the home where the Lord abides. Pure souls sing gentle words from all who dwell inside. If we will give our lives in service to the King of Kings, we will be part of that heavenly family where Jesus reigns supreme. We will be part of that heavenly family where Jesus reigns supreme.
I greet you all this morning in Jesus' name. Ke le dumedisa ba lotlhe ka leina la Morena Jesu. For the sake of the visitors, my name is Kefa. Ba ba re etetseng leina la me ke lone leo. I'm a pastor in the Seventh-day Adventist Church. I live in Tokweng, plot number 4891. Ke nna ko Tlokeng mo plot number 14 yone eo. The reason why I've given that number is for the people to visit me. Lebaka la gore be ke le neetse ko ke nnang teng ke gore le kgone go nketela. If you don't do so when I'm alive, don't visit me when I'm dead. Fa o sa nketele ke santse ke le mo botshelong o se ka wa dira jalo fa ke sule. I have about the 4 things that I want to achieve through the presentation or through the sermon of today. Ke na le maikemisetso a le mane a ke batlang go kgona go a hitlhelela mo polelong ya gompieno. There are many, but I'm going to just deal with the only 4. Di dintsi mme ke tla nankola tse nne fela. When we get to the end of the sermon, I want people to walk through that door having known that we live in a broken world. Fa re tsena ko phelelong ya polelo ke batla gore re batho ba tswaga ebe ba bona gore ka boammaaruri re tshela mo lefatsheng le le robegileng. It's important for us to remind each other time and again Go botlhokwa gore re nne re gakololana ka nako le nako. that we live in a broken world so that we can live normal. Gore re itse gore re tshelela mo lefatsheng le le robegileng gore re kgone go ithuta go tshela ka go tshwanetseng. The second objective that I want to achieve through the presentation is to help all of us Maitlamo kana maikaelelo a me a bobedi mo polelong e ke gore thusa gore to understand that in the same broken world, God has given us provisions to help us survive. gore gone mo lefatsheng le le robegileng le Modimo o re neetse bokgoni le tsotlhe tse di kgonagalang gore re kgone go phemelela mo botshelong. So as you go through problems in this world, Yaanong jaaka o ralla diteko le dikgwetlho mo botshelong, as you go through problems in this world, ga o ralla mathata mo lefatsheng le, I pray that you don't focus too much on the troubles of this world. ke a rapela gore o se ka wa nna thata wa kantse mathata a gago, But to focus more on the provisions that God has provided for your survival. mme wa akanye thata ka tsotlhe tse Modimo a di go neileng gore o kgone go ralla diemo. Through this presentation as well, or sermon, Ka poello, can you please say that? through the sermon, Thero ya gompieno I want to warn someone here ke batla go tsibosa mongwe fa of the dangers ka bodiphatsa of skipping jwa go tlola those provisions that God has provided bodiphatsa jwa go tlola ditshogatso tse Modimo a re di neetseng in favor of earthly solutions. ka go tlhopha dilo tsa selehatshe. I also want to warn someone Ke batla go tsibosa mongwe gape that my sister, my brother, Satan has a plan specifically designed for you. mo kaulengwa kgaitsadi mmaba Satane o na le polane o na le leano la le go logetseng. And his plan, number 1, is to diminish your physical health. Leano la go la ntlha ke go kwagatsa botsogo jwa gago. He also targets to diminish your spiritual health. O ikaeletse gape le go kwagatsa botsogo jwa semowa sa gago And emotional health as well. le botsogo jwa maikutlo a gago.
of late, mo nakong tsa gompieno before I preach, pele ga ke rera I've decided that I will prophesy first. ke tsere tshwetso ya gore ke tla porofesa pele And that prophecy will lead me to the preaching. mme porofeso e tla nkisa ko therong. So I prophesy that there is a brother here and there is a sister here who is going through trouble. Ke a porofesa gore go na le mokauleng o mongwe ha le kgaitsadi mongwe ha yo raletse mathata. And I see someone who recently came out of trouble and is trying to recover from the trouble. Ke bona o mongwe gape le gore o tswa mo mathateng mme o leka go hola ka kakaretso. And I see many who are headed the same direction of trouble. Ke bona ba le bantsi ba e leng gore ba lebagane le mathata a tshwanang. Strangely, Mo ga gamatsang I don't know who has told you that you will never get into trouble. ga ke itse gore le boleletse ke mang gore ga kitla le ralla mathata. People are so complicated. Batho ba thata. We have told ourselves that the problems and the trouble is for the people next door, but not me. Re ipoleletse gore mathata le dikgwetlho ke tsa batho ba agisang le rona e seng rona. Ko re ipoletse gore ga amiwa rona. Let's pray. A rapele. Eternal Father, I pray that you put aside what I plan to preach today and replace it with what you want me to preach. Any word that I intended to speak, if it's not in harmony with your will, may it not get out of my lips. I'm so afraid of what to say to these people because I don't know them. I don't know their experience. I don't know where they come from. But because you know them, allow that which you know can build and mend but not destroy. I ask this in Jesus' name, amen. Amen. John chapter 16 verse 33 says, John 16:33. I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world would make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Ke le boleletse se gore le nne le kagiso ka go kopana le nna. Lehatshe le tla le utlwisa botlhoko. Mme le nne le nonoge mo dipelong le seka la fengwa ke lefatshe. I know you are reading from the King James Version, Ke itse gore re bala mo Bibeleng ya KJV. which if my memory serves me well, it says, in this world you shall have tribulations. E re bolelela gore mo lehatshe re tla nna le dikgwetlho. But be cheerful, for I have overcome the world. A re nyenyeng ka gore Kriste o fentse lefatshe. If you missed, I want you to know and hear the words of Jesus. He says to you, in this broken world, you will have trouble. Morena a re mo lehatshe le le tobekanyeng le o tsile go nna le dikgwetlho kana mathata. How prepared are you for the trouble that are on your way? O ipankantse go le kae go kopana There are mo people tseleng. who don't want to experience trouble. Go na le batho ba e leng gore ga ba batle go amana gope le dikgwetlho kana And mathata. through studying the Bible, I've come to a conclusion that if you don't want the trouble, there are 2 or 3 places that you must find yourself. Ka go ke ne ka ithuta gore ga o sa batle go kopana le mathata go na le mahelo a mararo a o tla kopana le one. Number 1
is to be in heaven. lehelo la ntlha ke go ya ko legodimong. And it's too early for you to be in heaven because you have not preached the gospel. So we are still here and the trouble will come. Nako ga ise e tle gore re ka ya ko legodimong ka gore ga ise re fang gedi. The second place La bobedi is in the grave. le bitla. And when I look at all of you here, you are afraid. You don't want to go there. So trouble is on the way. Ga ke le leba lotlhe yana ke a bona gore le na le poifo le tshaba le bitla. How Mme mathata prepared, ona mo tseleng. how prepared are you to handle trouble? Le ipaakantse go le kae go amogela mathata? I have told you this Ke le boleletse se so that you will have peace gore le nne le kagiso by being united to me. ka go nna Did sengwe you se le hear sengwe le nna. what Jesus is saying to you? A utlwa mahoko a morena He says a re trouble is inevitable as long as you are there. mathata kana dikgwetlho ga se seo ka di And tshabang. he has warned you in advance Mme seo se go that tsibositse the pele go only diragala. way you can have peace in time of trouble is when you are united to Jesus. Gore o kgone go phomella le ha dikgwetlho di go wela ke gore o bo o He inakantse le says morena this Jesu. world will make you suffer. A re lehatshe le tla go bogisa, This world will make you cry. le tla go tsholosa This dikeledi, world will cause you pain. le tla go utlwisa botlhoko. But Mme in your pain, mo kutlwa botlhokong in ya your gago, struggle, mo in kgogong your ya gago, problems, mo mathateng a the gago, Bible say, be brave. lehoko la re o nne pelo e thata Because Jesus has already overcome the world. ka gore morena o fentse lefatshe. How I've entitled my sermon, Finding Spiritual and Emotional Health in a Broken World. Setlhogo sa polelo ya gompieno ke go bona botsogo jwa semoya le maikutlo mo lehatsheng le le tobekaneng. How do you find emotional health and spiritual health when you are in trouble? Re bona jang botsogo jwa semoya le maikutlo ha re la gare ga mathata? How do you find emotional and spiritual health when you lose a loved one? Re bona jang ha re latlhegelwa ke ba re ba ratang? How do you find spiritual health, emotional health, when the one who used to call you baby turns his back on you? O bona jang botsogo jwa semoya le maikutlo fa morato ka wena a go neela mokwatla? How do you find spiritual health, emotional health, when your children turns their back on the God that they have known from when they were O small? bona jang botsogo jwa semowa le botsogo jwa maikutlo fa bana ba gago ba ba godisitseng mo poifong ya modimo ba neela modimo mokwatla? How do you find emotional strength and spiritual health when you remain in the church and pray year after year for a life partner? O bona jang botsogo jwa semowa, o bona jang botsogo jwa maikutlo mo lehatsheng le le ntseng jaana fa o rapella mopati wa botshelo? How can you find spiritual and emotional health O ka bona jang botsogo jwa semowa le maikutlo in such a broken world? mo lehatsheng le le ntseng jaana le le tobekaneng? How do you find emotional and spiritual health when the family is not together? O bona jang botsogo jo fa ba lelapa ba sa How do you bopagana? find emotional health O bona jang botsogo jwa maikutlo when things fall apart in the home? fa sengwe le sengwe se tlhakatlhakana mo lapeng? This message is not talking to the family, but it's talking to an individual. Molaetsa yo o bua le nna le wena e seng And I want to lelapa say to fela. us that there is only way that we can find emotional and spiritual health Go na le tsela e nna le wena re ka bonang botsogo jwa semowa le jwa maikutlo in the time of trouble. fa nako ya tshukatshukano e kgolo e tla. And the answer is Go-
karabo ya go nna e. By feeding your heart with the Jesus diet. Ka go nonotsha pelo ya gago ka kotla ya morena e bong Jesu. The only way emotionally you can be strong when you are going through pain. Gore o kgone go The ka only maikutlo a time you thata. can remember to pray and read the Bible when you are in trouble. Gore o tsela e nngwe hela e le gore o ka kgona go rapela le go bala lehoko Is fa o ralla when mathata. everything is okay. Ke ha sengwe le sengwe se siame. Learn to feed your heart with the Jesus diet. Ithute go nonotsha pelo ya It's gago only the ka dikotla Jesus tsa diet semoya. that makes you strong. Ke yone hela kotla ena e It's only the e ka go Jesus nonotshang. diet that can give you strength to survive through pain. Ke sone hela se se ka go thusang go ralla dikgwetlho le kutlobotlhoko. Jesus said to his disciples in John chapter 14, verse 1. Morena o ne a raya barutwana ba gagwe a re, And he was addressing them when they were going through trouble. a bua le bone ha neng ba He raletse said, let kutlobotlhoko. not your heart be troubled. A re sa o letlele pelo ya You go go aparwa ke believe in kutlobotlhoko. God. Le dumelang Modimong. Believe also in me. Dumelang gape le mo go nna. Says in my Father's house A re mo ntlong ya ga are rara many mansions. go manno a If it mantsi. were not so, Ha ke be go sa nna I jalo, would have told you. ke be ke le I boleletse. go to prepare place for you. Ke ya go And bankanya bonno. if I go and prepare place for you, Mme ha ke tsamaya ke ya go dira I jalo, will come again ke tla boa and gape receive you to go myself. la amogela. That where I am, Gore kwa ke leng gone, there you may be also. le lona le nne gone. John chapter 14, verse 12, going forth. Most assuredly I say to you, Ka boammaaruri ke a le bolelela. he who believes in me, Yo dumelang mo go the nna, works that I do, ditiro tse ke di dirang, he will do also. le ene o tla di And the dira. greater works than this, Ditiro tse di golo le go he will heta, do o tla di dira. because I go to my Ka Father. gore ke ya ko go rara. And whatever you ask in my name, Sepe hela se o se kopang mo lebitsong la that me, I will do, ke tla se dira. that the Father may be glorified in the Son. Gore rara a galaletswe mo If moreng. you love me, Ga o nthata, keep my commandments. tshegetsa ditaelo tsa me. Verse number 18. Verse 18. Verse 18. I will not leave you orphans. Ga nkitla ke le tlogela le le masiela. I will come to you. Ke tla tla go lona. Jesus was addressing a small congregation of 12 members of his church. Morena Jesu o ne a bua le setlhopha sa gagwe. He had announced about his departure from this earth back to his Father in O heaven. ne a ba bolelela ka go boela gae le godimong. He had told them that he's going to be arrested, he's going to be crucified, and they will kill him and they will bury O him. ne a ba bolelela gore o tla thapwa ke And mapodisi e ba mo kokotela mo setlhareng. through these two announcements, Ka dikitsiso tse pedi tse, Jesus knew Morena o ne a that itse his disciples or his followers gore barutwana ba gagwe could and good be stand by this announcement. gore ba ne ba ka tshusiwa kana ba tshusiwa ke kitsiso e. So Jesus gives his disciples Yaanong o bolelela barutwana ba gagwe se. what he gives us today. Sa re se neelang gompieno. Let not your heart be troubled. Ska letlalela pelo ya gago go aparwa ke matshwenyego. When you are in trouble, Ha le mo matshwenyegong, let not your heart be troubled. o se ka tshwenyega. That can only happen Seo se ka diragala hela if you have fed your heart with the Jesus diet. fa o nonotshitse pelo ya gago ka kotla tsa semowa tse di tswang ko go Jesu. He conveyed this message of hope. O ne a ba neela molaetsa yo wa tsholofelo. He said to the disciples, I will not leave you alone. O ne a bolelela barutwana ba gagwe, ga nkitla ke le tlogela hela He le le nosi. says, I will be with you.
a re ke tla nna le And lona. I want to say to the church today, Mme ke batla go bolelela kereke my gompieno. sister, my brother, when you find yourself in trouble, if you have fed yourself well, remember you are not alone in trouble, for Jesus is with you. Bakauleng bokgaitsadi fa le ralla dikgwetlho le matshwenyego gakologelang gore ga le nosi. Trouble will come. Matshwenyego a tla Pain will always come. dikutlo botlhoko di But tla. if you have known, Mme ga o if you have itsile, fed ga o your nonotsitse heart and your mind pelo ya gago le with moya the wa gago diet that Jesus has ka provided, dikotla tsa semoya tse di I tswang ko can moreneng, assure you this one ke thing, a go tshepisa that in your pain, mo kutlo in botlhokong ya your gago, trouble, mo in your mathateng a gago, sorrow, mo moya in wa your gago, rejection, in your loneliness, in your being hated, you are not alone. For Jesus says, I will be with you. mo dikgwetlhong tsa gago tse di harologaneng tse o tla di ralla ga o nosi, morena o na le wena. Paul says in the book of Romans, Paulo wa bua mo lekwalong la Roma, what shall we then say about these things? mme gone re tla bua re reng ka dilo If tse. Jesus is on our side, Ha morena a na le rona, who a le mo can be letlhakoreng la against rona. us? Ke mang o ka re What shall kgatlhantshang? we say about the losses in the family? What shall we say about the loss in the family? Re tla reng ka ditatlhego tse di What diragalang shall mo we say malapeng? about the sickness? Re tla reng ka Some of malwetse them terminal sickness. a mangwe a e leng gore ke a What tseelang shall we botshelo? then say when we don't have money? Re tla reng ga re sena And lae le you madi? don't know where the next meal will come O from. sa itse gore o tla lalla What ka eng? shall you say when a loved one turns his back O on you or tla turns her back on reng you? fa ba go neela mokwatla The le ba ba go Bible rata? says if Jesus is with you, Morena o na le rona ka nako tsotlhe. you are okay. Brothers and sisters, I want to say to the church, Bakaulengwe ke batla go le raya ke re, in our families, mo malapeng a rona trouble will come. go tla nna le dikgwetlho, How prepared are you? mme gone re ipaakantse go le What kae? are you feeding your mind with? Re ikotla kae? Re What otla kind ditlhaloganyo of tsa rona diet kae? are you feeding your heart with? Re ja eng sa semoya? He did not only promise them that he will be with them, O ba sologeditse gore o tla bana le he bona. says to them, O ba ra, as you see me going, a re ga o bona dilo I tse will diragala, come back again. ke tla boa. So when you are in trouble, Ga o le mo you are not mathateng, only remembering Jesus who is with you, ga o gakologa le but Jesu also you hela. are looking forward O lebile ko for the same pele Jesus who will come back again. mo go tleng ga And gago when he bobedi. comes, Ga a tla all the gape, pain, all the trouble that you have dikutlo gone through, botlhoko le dikgwetlho tsotlhe tse o di you will raletseng, look back and say, where are you now? o tla leba ko morago bo re he di ko ka jaanong. So there's no reason for you to worry when you are in problems. Ga go tlhokagale gore o tshwenyege ga o ralla dikgwetlho kana mathata. Let me see, let me look at the people who are worried. Before the end of the sermon, I'll tell you why you are worried. Pele ga polelo e hela ke tla go bolelela gore ke eng o tshwenyegile. Because nowadays I've become a doctor of myself. Malatsing a gompieno ke simolotse go nna ngaka ya I do a me. lot of diagnosing people. Ke simolotse go kanoka batho. And I can tell that there are some people here who are feeding their hearts with the things that make them worry. Mme ke a kgona go lemoga gore go na le batho ga ba e leng gore ba otla dipelo tsa bone ka dilo tse e leng gore di ba tlatsa ka matshwenyego. Desire of Ages, page 663 says, Lekwalo la Desire of Ages le re the object of Christ's departure maikemisetso a go emelela ga Kreste was the opposite of what the disciples feared. a ne a le kgatlhanong le dipoigo tsa His barutwana. departure did not mean a final separation. Go tswa ga go ya le godimo go ne go sa re gore o He tsamaetse was ruri. only going to prepare a place O for ne a them, tsamaya hela go ba bankanyetsa and bonno. he was going to come back again. Mme a ne a tsamaela go boa. Are you listening, brothers A and mme le sisters? reeditse. She goes on to say,
O tswelela a re, while he had gone away to prepare a place for them, ya re ha nne a tsamaile go ba bankanyetsa bonno, they were to remain ba ne ba tshwanetse go sala, occupied. ba diragatsa, They were to remain ba ne ba tshwanetse go sala, busy ba diragatsa, building their characters ba aga dipopego tsa bone after the divine character of Christ. gore di tshwane le popego ya ga Kriste I know Jesu. you won't say amen. I'm going to say amen. Amen. When Christ left Ha morana with emella an agenda to go and build the kingdom for the ka disciples, maitlamo le maikemisetso a when go he aga went to bogosi, heaven to prepare mansions, go ba bankanyetsa his bonno, going was not a permanent go separation. tsamaya ga go ne go It seletse ga was bogela, just a time to build e ne e le nako ya go and to aga come back. le go boa. During his absence, Mme ha a seyo, the people, including the church of Motswedi today, batho was re to balla le ba phuthego ya remain busy Motswedi ba ne ba tshwanetse gore ba sale ba building the diragatsa. character, the divine character, Re tshwanetse go sala re aga dipopego after tsa the rona divine similitude. gore tle di tshwane le popego ya morana Jesu. How were the disciples to do it? Mme ba ne ba ka dira jang How barutwana? are you going to do it? Mme wena o tla dira How jang? are you going to build that character of O Christ? tla aga popego ya go gore e tshwane la morana Jesu jang? By feeding your heart and your mind Ka go ikotla mo tlhaloganyong le mo pelong with the Jesus diet. Can somebody say amen? ka dikotla tsa semoya tse di tswang ko moreneng. I'm going to provide, or I'm going to give you 3. I'm going to give you 4. Ke tla le neela ntlha tse 4. I'm only going to give you 4. Ke tla le neela ntlha tse 4. How many did I say? Tse 4. 4 that forms part of the Jesus diet. Dikotla tse 4 tse ke tsone tse di tswang ko While moreneng. Jesus is preparing a place for you in heaven, Ha morana ena go banganyetsa bonno go and le you godimo, should be here building your character wena o tshwanetse gore o bo le ga wa by ga popego feeding ya your gago, character with the right diet. wa ga popego ya gago Number ka go ikotla 1 ka dijo tsa diet. semowa. Number 1 diet. Dikotla tsa ntlha Feed tse di botlhokwa. your heart. Ikotle Feed your mind o tla tlhaloganya le pelo with ya the gago word of God. ka lehoko la Modimo. Read the Bible. Bala dikwalo tse di This boitshego. is the food, this is the diet that Jesus has provided for you to feed your heart and your mind with while all is okay. So that when you are in trouble, Baebele ke yone dijo tsa rona tse di tla re nonotshang gore re kgone go ralla dikgwetlho ha di tla mme di se ditle. what you have eaten will help you to survive. Seo se jeleng se tla go thusa go phomella. There's only one person who says amen. O mongwe hela yo reng amen. Any other Mme besides this, sepe gape ko ntleng ga you are eating with the devil in the same plate. ko ntleng ga lefoko la Modimo wa bo o ja mo mogopong le mongwe le mmaba. It's not about just reading. Ga se ka go bala hela. It's also abiding Ke go by the same word. ke go ikekepela mo lehokong. We have just come out of the 10 days of prayer. Ke gone re tswa mo malatsing a lesome a thapelo. Personally, as a member in the family, Nna ke le mongwe wa lelapa la. you as an individual in the member of a particular family, Wena o ikemetse nosi mo I lelapeng la gago. advise you, it is so dangerous for family worship alone. Ke a go gakolola gore go diphatsa go ikaega It's ka kobamo ya important to lelapa come hela. together in the altar of worship as a family. Go botlhokwa go kopana As re tla go much as that obama is mo good, letareng ya mo lapeng. as much as that is good, Hela jaaka go le it's botlhokwa. not good enough. Ga se You go a hella. need time alone. O tlhokagala le nako ya Time gago o le alone nosi to feed yourself.
Go ikotla ka lehoko. from the word of God. Go ikotla ka lehoko. Because there are things Ka gore go na le that dilo. God cannot say in the family. Go na le dilo tse e leng gore But Modimo a ka God di can bolelela say lelapa to you la gago, alone. mme o ka di bolelela wena And fela. through that encounter with God, Boammaaruri bo tla ka go kopana le God Modimo. may be preparing you Modimo o ka tswa go bankanyetsa. for the time of trouble. O ipaakanyetsa nako tse di tlang tse di thata. When your friend says to you, Ga tsala ya go e go raya e re, I'm tired, nna ke lapile. you can go to the word of God Ke gone yaanong o tle bong and hear God o says to o ja you. lehoko la Modimo. And hear God says to you, Modimo a re se I've lese. already told you, I will never leave you alone. Setse ke go a nkitla ke So go if he's latlha. going, let him go. Yaanong mo tlogela If a he's tsamaya. going, it's okay. Ha e le gore a tsamaya, a tsamaya. As long as Hela go ntse my Jesus is with me. mara na Jesu yena na le nna. Number 2, Ntlha ya bobedi, learn to feed your mind ithute go and your otla heart tlhaloganyo le pelo ya gago with the promises of God. ka ditsholegetso tsa morena. Hello? Phuthego. When you read God's word Ha o bala lehoko la Modimo, and you peruse through the word of God, o tsweletse ka go le bala. and you read a verse that says to you, O bo kopana le temana e go rang e re. in case you start coughing Eh, and you go to see a doctor, ha o ka and the iphitlhela o doctor gotlhola, says to you, o bo tshwanetse gore o ye ko ngakeng, e be ngaka e go raya e re. your kidney is damaged beyond repair. Go ngaka e be e go raya e re diphilo tsa gago di sule. Then you go to God and say, Ke gone yaanong o tle bo ya ko go Keresete kana ko Modimong o bo re, God, you told me ko wena o ntheetseng wa re, you will heal me. o tla mphodisa. And I'm quoting where you said it. Mme nka go bontsha ha o ntheetseng yalo gone mo lekwalong la gago. There are so many of us here Re bantsi ha who have claimed ba e leng gore re thibile other people's promises. ditsholegetso tsa bana ba bangwe. Look for yours. Lebelela ya gago And you can tsholegetso. only get yours Mme hela o ka amogela ya gago by feeding yourself from the word ka of go God. ikotla ka lehoko la That is Modimo. why one songwriter says, Ke ka as moo for mokwadi wa me, dipina a re, I will stand on the promises of God. a re ha e le nna ke tla ikaega mo It is so ditsholegetsong tsa dangerous, morena. my friend, Go diphatsa. to stand on the promises that are given by human beings. Go diphatsa go It ikaega is mo so ditsholegetsong tsa dangerous batho. to stand on the promises given by human beings Go diphatsa go ikaega mo bathong who le are there ditsholegetso tsa bona. today. Tomorrow they are not there. Ba ba leng teng gompieno ka moso a o itse gore o kae. One girl came to me a couple of months ago and says, Pastor, Ga re jana ke ile a tla ko go nna ya nthha a re, moruti I'm getting married now. ke a nyalwa tlhe moruti. And I said, that is nice. E be ke mo raya ke re seo se molemo jang. But before, Mme pele I want you to run to God ke batla gore o tabogele ko go raya. and hand over your heart to Him. O bo o mo neela pelo ya gago. And from there, Go tswang foo, go to this person o bo ya ko mothong yono. and hand over your body. O bo o mo neela mmele wa gago. Yes. Did the church hear what I said? A Phuthego o utlwile tota mme. You girls, I'm tired of you. Basetsanyana le ntapiseditse. Going to the pastors and say, Muruti, he has broken my heart. Why did you give him your heart? Take your heart and leave it with God. Le tla be le tla ko moruting le re moruti You o are nthubile giving pelo. those boys your heart because you are not reading the Bible. Le neela basimane ba And when dipelo trouble ka ga le comes, you bale don't le know what to do. ha mathata a tlhaga le itse gore le ka itheng. Stand on the promises of God. Ema o Read itsetsepele mo the ditsholegetsong Bible tsa for morena. yourself. Feed your heart and your mind with the promises Ja of God. lehoko o ikotle So ka that lone. when you are in trouble, Gore ha dikgwetlho di tla, you don't sway to the right. o se ka You iphitlhela are le gore o not tsawa ke swayed to sedidi. the left. O se ka wela ka ga mojeng kana ka You remain ka ga standing on molemeng. the promises of God. Wena o iphitlhela o eme
mo ditshologetsong tsa Modimo. One girl came to me Kgarejana ena a tla ko go nna and they said it to me, a nthare, Moruti, what must I do now? moruti ke ireng yaanong? He's saying to me, he has changed his mind. O nthetsa re o fetotse I mogopolo. said, it's okay. Ka re go siame. I looked at her. Ka mo leba, I say, your problem mathata a gago is because ke gore you have not been married to Jesus first. ga o a nyala ke Keresete pele. Stand on the Ema promises of God, mo ditshologetsong tsa Morena, which are only found in the Bible. tse di fetlhelang fela mo Baebeleng. No, you can't say amen, so I'll say amen on behalf of the church. Amen. Diet number 3. Dikotla tsa boraro. Feed your heart. O tla pelo ya gago, Feed your mind o tla tlhaloganyo ya gago with the power ka matla, of God's presence in your life. ka matla a Modimo a le teng mo botshelong jwa gago. God called Moses. Modimo o ne a bitsa Moshe, They said I've been, ba rile ke sale ke nna le but wena nako from yotlhe. here Mme go going tswa fa forward, go a ko pele I will not go with you. ga nka ke ka But tsamaya I'll le not wena. send you alone. Mme ga ke go tsamaya, ga o I tsamaye will o send you nosi, with an angel. ke tla go neela But because moengele. Moses Mme ka gore had Moshe, learned who God was, ka gore Moshe o ne a he ithutile knew gore the Modimo ke difference mang, between o God ne a and itse an angel. pharologanyo Moses le looked Modimo at le the face of moengele. God. O ne a lebelela seatlhogo sa He said to Modimo, him, a mo the raya, angel I know, moengele ke a mo and itse, you I know. Modimo ke a mo itse. If your presence Mo is wena, not going to accompany ga o sa us tsamaye le nna, from here going that way, go tswa ga go a ko pele, do not send us. se nthome. And if you send us, we are not going. Mme ga o re roma, a re For tsamaye. we know Ka gore re a your itse, presence makes a difference. ka gore re a itse gore go nna For teng we ga gago know go diragatsa in your pharologano. presence, Ka gore re a itse gore there is ga o le teng, success. go na le katlego. I want to say to the church, Ke batla gore a phuthego ke re, in our families, mo malapeng a in our rona, families, mo malapeng a rona, stop this business emisang of mokgwa always going to God, give us our daily bread. go When nna will re ya ko Modimo you re he senkgo sa begin rona to sa appreciate the letsatsi. presence of God in the family? Pardon? When will you begin to appreciate the presence of God in the O tla family? simolola go itumelela kana go When lemoga will yang you go nna teng ga begin Modimo. counting how many times God's presence has appeared to you? O tla simolola go bala masego a Modimo le Because if you have seen how often the Lord has appeared to you, ka gore o se o bone ka ga and kile you ka are ipana tsa going mo go through wena. a particular situation in life, Yaanong o ralla seemo you mo can botshelong. look back O leba morago and remember o bo how God has gakologelwa led ka ga you. Modimo a na go eteletse pele mo seemong seo tse o And like itileng mo go Ellen G. sone. White say, Fela jaaka moporofita a buile, I can only fear for the future. a re nka boigela How he has been with me in ga the ke past. lebala ka ga nketeletseng pele teng mo tseleng e ke tswang mo go yone. Ayat number 4. Kotla ya bone, Feed your mind o tla tlhaloganyo ya and gago, feed your heart o tla pelo ya gago with the power ka matla of God's presence ka go nna teng ga Modimo found in his people. mo go ifitlhelwang mo tšhabeng ya gago. You see the way we are here? La bona ka ga re ntseng ka You see teng, the way we are here? la bona ka ga re ntseng ka teng, This is power, packed power mo ke gone mo go teng matla of God through us. a Modimo a le teng When you ka are rona. with the family of God, Ga o na le bana ba no Modimo, matter what happens, le se gore go when we diragala draw closer ga re phuthega re and kgobokana comfort one another and encourage one e another, be re kgothatsana, you receive power. re amogela matla Emotionally, le you become strong. nonofo, e be re And you nonoga. are able to go through a particular situation Seo se re ga matla le bokgoni jwa go ralla seemo go sa kgathalese gore ke sa mohuta mang, being strong. go nonoga.
I want to appeal ke to batla us go bua le rona who love sneaking away from our presence. ba re ratang go ikutswa mo phuthegong. One leg is there today, Leoto le teng gompieno, another one is here. le lengwe le ko ntle. Today you are here. Gompieno o teng. What if you find yourself in a mess when you are this side? Ga o ka iphitlhela o le mo dikgwetlhong o ikutswile, Who will comfort you? ke mang yo o tla go kgothatsang? Who will encourage you Ke emotionally? mang yo o tla go tsosolosang? I want to say to the church, God's word, Ke batla go raya phuthego ya Modimo ke re, His promises, ditsholofetso tsa morena, His presence, go nna teng ga gagwe and the presence of God's people le go phuthagana ga bana ba are gagwe very, very, very essential for a strong heart go of faith botlhokwa gore go nonotshe pelo ya gago. that will Mo bless tumelong. us individually, Seo se tla re segogatsa that ka will bongwe bless jwa rona. us spiritually, Go tla re segogatsa mo and semoyeng. also strengthen us emotionally as Ebile well. go tla re thatagatsa le mo maikutlong a rona. Jesus makes a promise. Morena wa John sologetsa 14:18, a re, I will not leave you orphans. a re ga nkitla ke le tlogela le le dihutsana. I will come to you. A re ga nkitla ke le tlogela le le Are we masiela together, ke tla tla brothers go and lona. sisters? A re mmogo Am I phuthego. losing someone? Why are you looking at me with anger? Le ntebeletse ke ka re le na le tšhakgalo mo dihatlhegong go rileng. Don't make me again to begin now to diagonalize again something. Did you hear that? What le did utlwile Jesus phuthego? says? Morena a re, I will not leave you orphans. ga I nkitla will ke le do what? tlogela le le masiela I will come. ke tla tla. So when you are in pain, Ha o le mo remember kutlwabotlhokong, Jesus will always show up. gakologelwa morena. When you are going through emotional damage, Ga o ralla remember maikutlo, Jesus will always come. ga o ralla maikutlo a How does botlhoko, he gakologela come? gore morena o He etla. comes through his word. O tla ka He lehoko la comes gagwe. through his presence. He comes through his promises. O tla ka He ditsholofetso comes tsa through a gagwe. brother or a sister in O the tla ka faith. mokaulengwe kana kgaitsadi. So when our hearts are in trouble, Mo go rayang gore ga re utlwile botlhoko, when we feel that Jesus is far away, ga re apere ke matshwenyego re ikutlwe ka re morena o Hello? kgakala le rona. hello, have you ever felt like that sometime? A o tlo ikutlwe yalo nako When tse you dingwe. feel, Ga o ikutlwa ekare, when your heart is in trouble and you feel that Jesus is far from you, ga o utlwa ekare o mo mathateng ebile ekare morena o kgakala let le me say wena. this to you. Nna ke gore It's keng? not because Jesus is far from you. Ga se gore o kgakala. It is simply because you are far from 4 areas. Ke wena yo leng kgakala mo You are- dintlhang tse ntse re di nang ko You are latse. far from the word of O God. kgakala le lehoko la gagwe. You are far from his O promises. kgakala le ditsholofetso You are tsa far gagwe. from his O presence. kgakala le And ene. you are far from his people. O kgakala le tšhaba ya gagwe kana He phuthego has ya gagwe. promised us Ene o re o sologeditse that he will come to us gore o tla tla ko go rona through his word, ka lehoko la gagwe, his presence, ka go nna ga his gagwe, promises, ka ditsholofetso tsa and gagwe through his church. le ka phuthego ya gagwe. So when your heart is troubled, Yana ga pelo ya go ya apere ke matshwenyego, Jesus is not far, morena ga a kgakala. but you are far Ko wena o leng kgakala. from where he can meet you. O kgakala le kwa ka kopanang le wena teng. The book of Job, chapter 19. Lekwalo la Jobe la Just to bua. pick one example. Just to pick one example Ka go tsaya sekai se le sengwe of a fela. man like us Ka go tsaya monna jaaka rona, who found himself in uninvited problems, one after the other. o neng a iphitlhela a le mo dikgotlheng mo Losing the mathateng a entire harologaneng. Losing the entire A family. latlhegelwa ke lelapa la gagwe lotlhe. Losing all his wealth. A latlhegelwa ke dikhumo tsa gagwe. Losing his own health. A latlhegelwa ke One botsogo. trouble after the other. Mathata a tlhatlhagane. In Job chapter 19, Ha re bala lekwalo le, verse 25 to 27, verse 25 to 27, he says, a re, but I know a re ke a there is itse. someone in heaven Go na le mongwe ko legodimong who will come yo o at tla tlang last kwa bohelelong go tla go mphenyetsa to my defense.
Yo tla nna Did mo- you hear that language? He says, for I know A re ke a there itse is someone in heaven. go na le mongwe ko legodimong. In your King James Version, the Bible says, Mo lekwalong la King James for Version ya re, I know my Redeemer liveth. a re ke a itse gore And morekolodi I wa me wa know that tshela. someday A re ke a itse gore my nako nngwe Redeemer will stand. ke itse gore I morekolodi wa me love o the tla good news ema. Bible, the way he puts Ke it. a rata ka ha Good But News I Bible e bang ka know teng. A re ke a there itse. is someone in A heaven re go na le mongwe ko who will legodimong come at the yo last tla tlang ka nako ya for bofelo my defense. go nna My mofedi wa brothers and sisters, bakauleng le children of God, bakgaitsadi, bana ba I want you Modimo. to know Ke batla that gore le as a itse family, gore when ka you are re in le lelapa, trouble, re le mo mathateng, there is a man in heaven. go na le monna ko legodimong. Someday there is a man in heaven. Go na le monna ko legodimong. He will come for your defense. Le ena o tla boa. I listened to one preacher not a long time ago Ke ne ka reetsa moreri who mongwe was nako trying to nngwe. expound Yo this nna le text. ka go tlhalosa. And I loved the way he Ke expounded. ne ke ratile ka ha neng a To tlhalositse ka say teng. when Job uses the word I A know, re ha Jobe a dirisa he lehoko is la not ke a talking itse. about a theoretical knowledge. Ga a bue ka kitso He's hela mo not tlhogong. talking about the Jesus of the mind, Ga a bue hela ka but Jesu wa he's mo talking tlhogong. about the Jesus of the heart. O bua ka Jesu wa mo He's not pelong. talking about just the theoretical Jesus, Ga a bue hela ka Jesu wa but he's talking dithuto. about the experiential O bua ka Jesus. Jesu ya mo He ikitsetseng. says, for I know. A re ke a I know itse. this Ke Jesus. a itse I ene have Jesu a yo. personal experience. Ke a mo itse ke na le I've botsala le heard ene. from his word. I Ke know jele what he lehoko la does. gago ke a mo itse gore o Hello, dira eng. I've experienced his presence. Ke itse go nna I teng know ga what he gagwe. did when I was at Ke itse university. sa se dirileng ha ke I santse ke le know mo when I dithutong. prayed. Ke itse gore ha ke When I rapela was on my knees. ke le mo mangweleng I a. know there was nobody around me. Ga go sena ope a And I o nnang prayed for tikologong. deliverance. Ke kopa gore ke This rokollwe. man saved me. O nna nthata. For I know. A re ke a itse. Do you know him? A wa mo itse wena. You can only know him A wa mo itse wena. O ka mo itse depending hela. on the diet that you put in yourself. O ka mo itse hela go lebeletse gore o He ja goes on eng. to say, even after my skin is eaten by disease, A re ha letlalo la me le sena go jewa ke while malwetse. still in this body, Santse ke le mo mmeleng yo. I will see God. Ke tla bona Modimo. I will see God. Ke tla bona Modimo. I will see him with my own eyes. Ka ke tla mmona ka matlho a. And he will not be a stranger to Nna e me. ka nna moditšhaba mo go nna. That is a man Seo eo ke monna. who has fed his mind and his heart with the diet Yo of ke monna Jesus. yo o ikutlileng ka lehoko la You can Modimo. go and read the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Di tsone dikwalo tse. Fear not, Se boifi for I am with you. ke na le wena. Do not be dismayed, Se for I tshwenyege am your God. ke Modimo wa I gago. will strengthen Ke you. tla go nonotsa. Yes, I will help you. Ke tla go thusa. I will uphold you with my right Ke hand. tla go tsholetsa ka lebogo la me la moja. A promise. Mo ke tshologetse. Feed yourself with this diet. Ikotle o inonotshe ka lehoko. Joshua chapter 1 verse 9 Le lekwalo leo brings words of encouragement le re neela mahoko a kgothatso. to a fearful heart, to a heart that Go is in trouble. kgothatsa pelo e apereng He ke said, do poifo. not be afraid. Se tshoge. Do not be dismayed. Se For the tshwenyege. Lord your God is with you wherever you go. Morena Modimo wa gago o na le If wena you go are le going go to ya the, teng. if you are going to the hospital, A wa se pateleng. He will be with you. Tla be o tla bana le If you wena. are going to the grave, A wa lebitleng He is with you. o tla bana le wena. Ellen G. White makes some profound statement here. Moporofita Modimo wa bua a re. From the book Mind, Character, and Personality. Yone lekwalo leo He says, behold your helper, Jesus Christ. lebelela mothusi wa gago Jesu Kriste. Welcome him Mo amogele. and invite his gracious presence. O laletse go nna teng ga Your gago. mind may be renewed day by day. Tlhaloganya ya go e tla ntšhagadiwa tsatsi le And it letsatsi. is your privilege Mme seo ke mpho ya to gago. accept peace and rest. Go amogela dinotlo. Rise above worries Tlhatlhoga o and praise kgapele thoko God for his matshwenyego. blessings. O mo galaletse masego a gago. According to God's word, Le ke lehoko la Modimo le re le bolelang. having an untroubled heart of faith, Go nna le pelo to have
an untroubled heart. Go nna le Of faith. pelo e senang matshwenyego, pelo ya tumelo. It all comes down by what you are feeding your heart Go with. tswa hela mo goreng o e jesa eng, o e otla People ka eng. who feed their heart with junk, Batho ba ba jesang dipelo tsa bone leswe. when they are in trouble, they don't know what to do. Ha go senyega ga ba itse gore ba ka leba People kae. who don't read God's word, Batho ga ba jele go kwala people Modimo. who have never experienced the presence of God. Batho ga ba itse go nna teng ga Modimo. When even the smallest, the lightest wind passes this way, Ha phewanyana ya re they just go. Want to ask yourself a question this afternoon. ipotse potso. What are you feasting on? O ja eng? Feasting is gojaing. Ke go ja. Is that not a strong word? Feasting. Go ja What's the difference between eating and feasting? in our language. It's one and the same thing. Yes. We have, we don't have a lot of words. So what is your heart eating? Pelo ya gago e ja eng? It's either you are feeding your heart with the diet of Christ, or you are depriving the same heart. Go gabedi hela, o ikotla ka dijo tsa semoya tsa ga Kriste kana o itima dikotla The tse. problem that we have Mathata a rona as ke ya. Adventists, and when Re le masala, I look at us, ha ke re leba if there yana. will be one or two or three exceptional, it will be by luck. Ko ntleng ga ba manotonyana hela e tle be le ka lesego. But when I look at you with my pastoral eyes and Ha with ke the le gift of discernment, leba ka matlho a I seruti. can see that le there are mpha men and temogo. women, especially young people sitting here, who skip the spiritual meals in favor of earthly solutions. Ke bona batho ba e leng gore ba tlola go ja dikotla tse ba tlhokahalang le tsone go nonotsha Thinking mewa by ya bone. finding earthly solutions, Ba ba tsang gore go batla dikarabo mo lehatsheng we replace the things of heaven. go tla ba thusa go na le gore Hence, ba you ye ko. find in the morning you can't read the Bible for yourself. Ke ka mo re iphitlhela gore le phakela re pala go You bala Baebele. can't pray. Re pala go go rapela. Hello? Or that you can remember. Is I want to catch up with a tender. You can turn all the books O ka bala dibuka tsotlhe. to tender, but you can't turn even one page of scripture. Mme o palelwa ke go bala Baebele hela. Wa palelwa. Let me say this to us. Ha ke buese. Unfed hearts of faith Dipelo tse di sa jeng are going tumelo. through extended periods of indifference Di iphitlhela di and rala laziness. nako e telele ya botshwakga No wonder jo bo tseneletseng. we ka moo. feel defenseless when Ke we ka are moo in re na le go trouble. iphitlhela re sena No wonder maatla. we feel unprotected when we are in Ke pain. ka moo re na le go No iphitlhela re wonder sena we feel we maatla are le bokgoni. vulnerable Ke ka moo re na le go iphitlhela re sa as we babalesega. confront doubts, uncertainties, and worries of life. Ka re tle be re mekamekana le go belaela le go sa itseng gore go tla tla mo botshelong. The book, An Appeal to the Youth, page 79, Buka ya An Appeal to the Youth says, while you make the scriptures more your study, la re ha o dira dikwalo tse di boitshepo tsala ya gago and become more familiar with them, o di ithuta, you will be better fortified against the seo temptations se of tla Satan. go neela bokgoni jwa go kgona go ema ha dithaelo di tla. Hello? Kereke I think I need to end my preaching. tla ke wetse I've talked about the promises of God ke bua ka ditsholegetso tsa Modimo. as a diet. When you go to John chapter 14, verse 15, Ha re ya ko lekwalo le ntse le buiwa Jesus offers another prescription for heart health. morena o re neela dikotla tse dingwe tse di Says, siametseng if you botsogo jwa love pelo. me, keep my A commandments. re ga le nthata tshegetsang ditaelo Proverbs tsa me. 19:23 says, the fear of the Lord leads to life. Poifo ya Modimo e isa ko And botshelong. he who has it Mme o nang le poifo ya will Modimo abide in o satisfaction. tla nna hela a He kgotsogetse. will not be visited by any Ga ka ke evil. a etelwa ke masula In conclusion, ka go wetsa.
think when I say in conclusion, people become happy. Hala ke re ra o etsa batho ba itumela. So where are you going now? Instead of staying here until 2:30, Yeah, why no. are you feeding from the word of God? La go ka go tswa ha gona le gore le nne le rona go fitlhela ka I nako ya read this 2:30. quotation here, and it says, Satan's plan is to diminish our physical, spiritual, and emotional energies by keeping us busier than we should. Maikaelelo a mmaba Satane ke go kwahatsa botsogo jwa rona jwa mmele ba se moa le maikutlo ka gore ka go netefatsa gore re nna re dilwe ke dilo tse dingwe tse e leng gore So a di a we are tshwanela gore di dire. constantly running from one unnecessary activity Re to iphitlhela re another, nna re tabogile re dira se lese which leaves us always running on empty. mo go irang gore re iphitlhele re taboga If mme re we sena feed our lookwane. spiritual hearts on junk food, Ha re ja leswe that lacks the necessary nutrition to keep us heart, health, and strong. ha re ja leswe kana dijo tse di senang dikotla tsa gore please say that again. You read now from where I am. Every molehill of a challenge to our marriage will become a huge mountain of despair and destruction that will overwhelm and overcome our vital energies and relationships. Dikgwetlho tse dinyenyane tsa manyalo a rona di helela di nna dithaba tse di tona tse di rapesang matshwenyego a helelang a re apesa a ba re kwagatsa mo e leng gore a ba hela a re kwagatsa le ba re nnang le one. Still heeding the message of Jesus means feeding our hearts with the nourishment found in His Word that will sustain and that will invigorate and that will help us to endure as we go through trouble. Go reetsa They go- molaetsa wa they- morena Jesu ka go nonotsha dipelo tsa rona kana go tla dipelo tsa rona ka dikotla tse di tlhokagalang mo lehokong la gagwe go tla re nonotsha e be go re godisa gore re kgone go itshokela diemo In this world, mo lehatsheng le you shall have trouble. go tla nna Be mathata cheerful, mme nyenya for I have overcome the world. ka re modimo wa rona o In fentse order for lehatshe you to survive through trouble, gore nna le wena re kgone go fenya feed your heart and your mind with the Jesus diet. gore nna le wena re kgone go fenya ka nako tsa dikgwetlho a re ikotle ka lehoko la modimo Individually ka bo rona ba rona ka bonosi ba and rona as a family. le ka malapa a rona. There are times when I wonder. There are times when I wonder. Go na le nako tse ga ke ipotsa Children, bana no, they are not even children, young people banana who can't do things for themselves. ba ba palelwang ke go itirela dilo Unless the mother says, let's pray, ko ntle ga gore mama a ba re a re rapele they tlhe can't ngwanaka. pray. Bone ba palelwa ke go So what rapela. happens when your mother dies? Go diragala eng yaanong ga mama a tlhokagala? We'll all stand as we'll sing number 115, first and last stanza. Ngaka e kgolo e gaufi, praise. Ngaka e kgolo e gaufi, Jesu pelo tlhomogi, o bua ka go nametsa, utlwa lentswe ja Jesu, o opelwa godimo, o rata le ke batho monate
tlase nae, re bua ka thekololo. O apela hodimo, o ratwa le ke batho, monate ho apela Jesu yo o siho. We are praying. Our mighty, gracious, loving Father, we want to thank you for the bread of life that you have fed us with. We thank you, dear Master, for reminding us that indeed you love us with an everlasting love and that you will never leave us nor forsake us. Thank you for the lessons that indeed we need to feed our hearts with the right food so that we can be able to grow from strength to strength. Now, as you disperse us, dear Lord, we pray for your presence throughout our lives and throughout the afternoon, that you will be with us and with our children, that will continue looking at you, dear Lord, the master of life, the creator and the sustainer of life. All things that we have, all things that we are from you. Therefore, loving Father, continue being with us, continue being with your people that you love so much. Disperse us with your blessings, for this is our plea, our pleading, and our asking in Jesus' name. Amen. Re tla tswa ka number 201. Ke ne ke tsogile pela Jehova, praise. Ke ne ke tsogile pela Jehova, ke le moletimo sebetseng tente. Ka boa Jehova ke le botengeng, yo tsheditse letsatsi ka bonolo. Utsitse mo seretseng sele, ampa ya fa lefikeng gona, o makopelo moyeng wa me. Ke a baka, hallelujah. Umpeile lifike mpela gagwe, dinao tsa me fano di thomame. Ganta ke kawa fa ke santse fano, ke eme go ke bona seralo. Untshitse mo seretseng sele, ampa ya fa lefikeng gona, o makopelo moyeng wa me. Ke a baka, hallelujah. Umphile kopelo e jaya pako, ke jai opela kana kotote, ke itumetse ke moko lulehan, ke tabaka more puludi wame. Unsite mo sireten sele, ampaya kam lifiken hona, o makopelo muye wame. Kia pako, hallelujah. Kita opela kasaroya hawe, kita makamote de bamuiti, kita
rapela poloko ka gotlhe botlhe ba utlwe maikanye Modimo o ntshitse mo seretse sele ampaya fam lefike